Kwanza kwenye penzi lako mama niko hoi. Unajua bila wewe mama sitoboi. Ukinipanda wako mimi siko hoi. Iri ukibona unyugwete. Songea mama nikuchezee gita. Sauti nzuri kama ya malaika. Lakini acheni fanama temwa usome. So some Jennifer. Ndochengo somoli. Yengo somande. Yogirende ngairi korkoro. Tima etingo tinechira nechira chikunya kobuya Mario kera chinsa ambate tinsoma. Lakini yana kingote achichirani tobwate. Chichirani tobwate. Baba isoma. Soma nyasaye nane ntumbe soma naro no bwatomoki. Naro no bwatomoki. Tigatingo disturb gendra soma. Chichirani mbwati inchita yetu mwana onasoma Mario wichire ndirio kalio watasindwa katika jina la Yesu. Omwana one Jennifer no mbona ogachandikite aguchikotema gusoka chichirani nemisiki bako nyokumubiki. Introducing MCV. Hani gaki lakini gaki omwana oli one Jennifer ngoso around here. Ancora ora una Jennifer voce wito woka. Ansomera nimba kama soma alintasomete. Jirani sangu watasindwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini ndio ndo wamendelio. Lakini gaki ase nararo omonto okomenya abantu batagutakeretie amaya. Yani gomba tete mwana ona ite matema. Na ende matukande mbanya komuge musikinde aro bamwa rituko Jennifer agosoma. Mungu nakushukuru.
betereire ngusoka neto chibone gangende mbate bali michire dite gangenda go Jennifer gosire Mario genko muchandano gosoma k ara Jennifer nekyo musiki oyo obo mokongu gakuru mwino gabo ende oyo mwetirani yenkora ndo sinanchi to musiki na kirero yabayo yani mama wagenda to comment eri yani mbakani gwete na yechi ni sawa soma anintikira ongandi tingenda Sunday ye disco mauta kanso amenson or work and no pray makes Judah Jennifer Darga kile mwana oyo ngo Somali takwe kumsiki wanengende ngabona takwira nekengine kinge bwati yakekera kwa hiyo nitaimba Jennifer kwa mwabu na tari nduwali ya korona kwa mwabu nayo kongita stress ongitomba ndoli gamba kangu Jennifer ebira bibi ntoko cha wakwa ogote kwenye liga ogo ngene mnango soma igono ndo cherichara tari ko Jennifer wacha nikuambie hii nyumba utahama tiganda goteno ne chance cha uni chango chawo ndetemba kresi mimbate no ene kwayo lyo kanisa aba youth ngwakera ndo mwalimu bwe kwaya matebu na mangana wakora orusuko kwa because you are suffering as a bad exam ogo ngora nti mama minori chat ogo ngora nti ogo chagotenge nyumba ekwa aine lirai amara na wewe tenga chisteri chogotenga aino mwana we kanisa boli aino mwana okwa ngobo soko na gosha abantu be kanisa batari abantu be kanisa barakora gogotenga gere no meto soko urang Jennifer ngarenga na korangeri obo yango obo begetenga ikwarusi Jennifer erengere nende bwerengere etako chiga osike chisuguri tiga gosoma masoma tari yabo aye to bwene tio some because onye gokonga inanje ba momino ango aye wewe aye etako chiga osike chisuguri ese nchama soma awe sene njo osike chisuguri to kora nkoligirio musacha akonyome ese ncha ese ori masoma tayo otete ko ngitachi kakichani chitaraika nayo okuntie to ko ngitaro miaka ya ni taraiki eskaniki Ara ninche unyogo suguri nero los chirongol ko mami nencho ko suguri Abana kusiba mitote wangu ai tafadhali na abasora na abasi katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu subscribe mukiona video tafadhali toba to like na endega wati ga comment nje kirogoti ga comment etogomanya unanga motore asante